toga što ste imali velikih problema, ali ste se izborili i tu ste sada gdje. Prije svega, evo, i na ovaj drugi rođendan bi iskoristio priliku vama medijima se zahvalio jer ste odigrali veliku ulogu da ovo ostane i opstane. Još uvijek se mi borimo sa predrasudama. Nije taj posao koji ovdje imamo sjajan, ali za sad je dovoljan da mi opstanemo i nadamo se da će biti bolji kako bismo više osoba s invaliditetom mogli ovdje uključiti. Pridružio nam se Hasan iz Dobog Istoka koji ovdje dolazi jednom sedmično, ali nemamo uslove da radi svaki dan. Evo, uveli smo drugu smjenu, to ćemo pokušati na taj način još ih više angažovati. Dvije teške godine, ja to mogu reći, zato što smo mi neka po tom pitanju još uvijek konzervativna sredina, ali mislim da je uz medije, uz onaj bolji dio puzle, ovo jedna priča koja sigurno ima budućnost. Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini i u okruženju ugledaju se na nas i pripremaju i pokušavaju napraviti ovakve stvari, što znači da smo mi u startu kao grad koji je prepoznat po mnogo čemu, evo, prepoznat između ostalog i po ovome da smo pioniri doslovce u nečem ovako. Uvijek sam bio stava da ovo ne treba da funkcioniše isključivo na budžetu, jer vi možete imati para sa budžeta koliko hoćete, ali ako oni ovdje nemaju posla, ako ne uslužuju goste, a što je njima poenta u cijeloj ovoj priči, onda postavljate sam se pitanje čemu sve to. Međutim, Tuzla ima dovoljno dobrih ljudi koji su prepoznali ovo, koji su njima i dan danas vjetar u leđa i vjerujem da će ova priča biti sve bolja.